bona ditoropo tsa rona di jwang ka pela jarete ya hao o fumana ba kentse ntho ena e ngotsweng aboushene ka what re tseba ho etsa aboushene batho bana ba re tellang le boitshwaro ba tellang le ka mo re phelang ka teng o fumana palong ke ne ke tsamaya bo Orlando mo fumana ngwana a tsa hoseng a tswa a ya sekolong hoseng o kopana le pampiri e se e kentswe mono aboushene tlo etsa aboushene e se pampiri e kentswe ka pela jarete ya hao mabokosong a bomtlakase re hodisa marao ba ikentse mo re etsang bana ba bala ntho tseo di ngotswe ka English re tlo hodisa nkele mkeqele nkuquququ ho ngotswe mo Makeisheneng ha o bua o lwanela ntho tse ka no o tsara batho ba se ba fumana Spane batho bana ba beang dipampiri tsena ba khona ho ithekela papanyana pampiri tse ngotsweng jwang di balwa ke bana ho tloa grade 2 grade 1 grade 0 bana ba ba tseba ho bala Snisman. Mama, what is this aboushene? Bana kere ba se ba bua sekgowa. Mara be butle wena. Explain to me. What do they mean by aboushene? Ngwana wa botsa wa ngwanana 5 years, 6 years. Hobane di tletse ditrateng tsa rona mona. Di tletse ditoropong tsa rona mona. Tsa mo sheba mabota ditoropong. Tsa mo sheba le ditopo tsa ka Makeisheneng ka stopong sa Makeisheneng. O fumana motho a kentse pampileng ho tsweng aboushene. Tsa mo sheba pela dikolo mo bana ba rona ba kenang teng di high school di primary. Tsa mo sheba Ntate Motaung a ko tlo bona bothabantsho mona. O bona ho ngentswe dintho morning after what morning after but di kentswe dintho tsena tsama ditoropong tsa rona tse fapaneng tsa mo sheba Makeisheneng a rona a fapaneng mo batho ba kentseng yona hlama ena ho ngotswe come free of charge, it's cheap what aboushene number is 06 what ba ngotse dinomoro tsa mo sheba ho jwang tsa mo sheba impa iya tlo ngwaneswe iya di sabapung iya man bo di estating o lo sheba rona bana ba phelang mono ba kopana le yona hlama ena e tsamang e plakwa hohle fela mona toropong hohle le pela dikolo le dipalong tsena tsa motlakase e ya plakwa batho ba plakang dintho tseo ha ba ka re bona rona jwalo ka batho ba batsho re tswile ka o fela motseng re di tlosa gore ba bona fela ho le ho tloswa dintho tseo o tla tshowa motho eo ore setšhaba jwale se kgathetse se teneile ha ba ka mpona ke beya dintho tse mo ke tla tlameha ho hlatswa dipalo tseo tsa motlakase ke di hlatswe ke tla tlameha ho batla metsi hore go ile mpalo ya motlakase kore ba tlo nkata hore ke hlatswe dipalo tseo kaofela tse ka Makeisheneng nna ke le mong ke sa nwe metsi ba re hlatswa palo tseo tsamayng tseo ngolla bana ba rona di-nontsontsho tsena tsa bo di-what aboushene pela bana ba rona pela dikolo tsa rona ha o di bua ntho tsena batho ke a leboha Chetane Motaung re a leboha ntate re a leboha a re ke ra tswela pele ka tsile batho ba batsho ka mo ntho di kgannwang ka teng re ke ra tswela pele go ya ka mo ntho di kgannwang ka teng re ke ke ka thola a ke no o thola gore motho a nthate ka leshano ke tla bua nnete o ka mpa wa ntlhoela nnete ke e buang go na le gore nthatele leshano hohle ho tletse mona like you kila tsa matropo mo bona hohle ho tletse ntho tse ngotsweng bo aboushene hohle Makeisheneng pela ngwana ha tswa hoseng ha ngwana rona tlameha ho bala mo ho thweng dumela ngwanaka a ko ipone o motle jwang botle ba hao ke botle ba kokopane le ntho tse jwalo tse ngotsweng hohle ko ke palong ke hohle mona ke di-building tsa gona di faile di ditshila ke tsona ntho tse ba bang ba di beha ka pela dikereke
Ah, ga re a tlameya tšhaba se se dumele ntho tse jalo gore ngwana o ga a tsoa oseng a tsoa sa bona tlhama e ngotsweng fela ba di kenya batho mona ke ditlefete ke di-clever ene ga ba tloela tantse re ba shebile ra mmona motho a ga motho o senyetsa motho o mosebetsi motho o tlo thola papanyana ka tlhama papanyana ka ntho e seng yona ba bang ba ema go botong ba fana ka yona ntho eo yona ntho eo thola malagzin hodima tlho nako ke ora ya boraro ke Lesedi FM ba se ba le teng ba tla o sebeletsa mme ha e sa le ngwana moeti a o ballang ditaba ngwanana sebaka ke sa hao